ukáž, kde je mu. Tam, áno, krásne. Čo tam je? Mňau. Cica. Kvetinka. Koník. Žabka. Kvak. No, povedz, čo to je? Mame. Mačička, áno. Mame. Mama. No ešte poukazuj, čo tam je. Aj povedz, čo to je? Je. Je. Čo to je? Je. Je tam, áno. Sisikálka. Si láhla, balalác? Je. No ešte poukazuj, čo tam je. Kde je kvak? Tam, áno. Výborne. Ten skáče do vodičky, že? Je. Tam je, áno, výborne. No, cica, mňau. Kravička, mú. Tam je, áno. A kačička, kač. Áno, tam je. No. A Lienka, kde je Lienka? No, nájde Lienku. Tuto. Áno, vidíš ju tam? Da. No, Lienka tam je. No a ešte mi ukáž, kde je myšička. Pí. Je tam niekde myšička? No. Pozri, tuto dole sú myšičky. Áno, je. No. A je tam aj ryba? Nájdeme rybu? Aha, ryba. No. No, žabka tam skáče a je tam aj ryba kvak. Teda ryba nerobí kvak, žabka robí kvak. No. A tu je lištička kmotrička. Áno, tam je. Mňau, cica, áno, mačička. Jej. A kravička, mú. Lienka, áno. Aj tam je. Tam je kačička. Tam má Bobo, áno. Dobre. A myška? Kde je myška? Pí. No, tuto je myška, že? Papkajú. Ňam. Tam je myšička, že?